Igitondo cyiza kuri mwese mwakoze subscribe kuri Rwanda Pulse News, turabifuriza ishya n'ihirwe, amahoro n'imigisha bibane namwe. Iki gitondo rero cy'umugisha ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2026 twabategura inkuru zitandukanye ziri kuvugwa hano mu biyaga bigari. Uburusiya bugiye kubaka mu Rwanda uruganda rw'ingufu za nuclear. Hanyuma mu gihugu cya Nigeria, Perezida wa Nigeria Tinubu yemereye abanyarwanda kumara iminsi 30 yose nta visa mu gihugu cya Nigeria. Ayo mahirwe rero aratangaje cyane, nta gucike. Reka tuvuge inkuru zacu mu magambo arambuye. Ikigo cy'Uburusiya gishinzwe ingufu za nuclear Rosatom cyatangaje ko kiri kwagura ibikorwa byacyo ku rwego mpuzamahanga, aho u Rwanda ruri mu bihugu bishya bigifitanye nacyo amasezerano yo kubaka inganda zitanga amashanyarazi akomoka ku ngufu za nuclear. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Rosatom Alexei Likachev mu kiganiro yahaye itangazamakuru cya Vesti cyo mu Burusiya. Yavuze ko igihugu cye gikomeje kongera imbaraga mu rwego rw'ingufu za nuclear ku isi, ndetse ko bukomeje kongera ubushobozi bwo guhatanira amasoko mpuzamahanga muri uru rwego. Ati twakomeje kongera ubushobozi bwacu no guhangana ku isoko mpuzamahanga, kandi twinjira ku masoko yo hanze dufite imbaraga kurushaho. Nubwo bishobora kuba byumvikana ko bitangaje, dukeneye kubaka inganda 40 imbere mu Burusiya, kandi kuri ubu dufite amasezerano y'izigera muri 40 mu mahanga. Mbere y'ibi, uwo yari mu nama ya Russian Union of Machine Engineers. Likachev yari yavuze ko igihugu cye cyagiranye amasezerano mashya yo kubaka inganda za nuclear mu bihugu birimo u Rwanda, Kazakhstan, Vietnam na Myanmar. Yavuze ko Rosatom kuri ubu iri kubaka inganda 26 zifite ubushobozi bwo hejuru, ndetse n'ebyiri nto mu bihugu bitandukanye icyarimwe. Ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu rwego rw'ingufu za nuclear buje mu gihe Kigali ikomeje gushaka uburyo bwo kongera ingufu z'amashanyarazi. Mu 2024 u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga ku ikoreshwa ry'ingufu za nuclear muri Afurika, ndetse indi nama nk'iyo iteganyijwe kubera i Kigali mu cyumweru gitaha. Nigeria. Perezida Tinubu yemereye abanyarwanda kumara iminsi 30 mu gihugu cye nta visa. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Nigeria rwatangaje ko abanyarwanda bemerewe kujya muri iki gihugu bakamaramo iminsi 30 bidasabye ko bafata visa. Uru rwego mu itangazo rwasohoye kuwa gatatu tariki ya 15 Gicurasi ku mabwiriza ya Perezida Bola Ahmed Tinubu, rwavuze ko kiriya cyemezo cyaturutse ku bwumvikane hagati ya Nigeria n'u Rwanda. Ruti muri ubu bwumvikane hagati y'ibihugu byombi, abanyarwanda bashobora kwinjira muri Nigeria badafite visa mu gihe kitarenze iminsi 30, bagiyeyo mu bikorwa byemewe birimo ubukerarugendo, ubucuruzi n'inshingano za leta. Nigeria kandi yavuze ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gusubiza ineza u Rwanda rwahaye abaturage bayo nabo bemerewe kwinjira mu Rwanda nta visa basabwa. Mu gihe hari abanyarwanda bashaka kumara iminsi 30 muri kiriya gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika, bazajya basabwa gushaka visa ibemerera binyuze kuri ambasade ya Nigeria cyangwa uburyo bw'ikoranabuhanga bwa e-visa. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Nigeria rwavuze ko iyi gahunda igamije guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika, ubukerarugendo n'ubuhahirane. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'ibiganiro biheruka guhuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tinubu wa Nigeria wari i Kigali, aho muri iki cyumweru yari yitabiriye inama nyafurika y'ishoramari ya Africa CEO Forum. Ibiganiro byibanze ku gushimangira ubufatanye bwiza buri hagati y'u Rwanda na Nigeria mu nzego z'ingenzi zirimo ubucuruzi, ingufu n'ubufatanye mu bya gisirikare.
aya makuru mwateguriwe kandi mukaba muyagejweho nanjye Joseline Cabral. Niba nawe rwose wadukurikiye turakwinginze udukorere like, ukore ku gikumwe, share and subscribe kugira ngo izi nkuru tujya tutangaza zikugereho. Iyo niyo nkunga waduha rwose, waba ukoze cyane ukoze subscribe ugasharinga. Imana ibaho umugisha. Amakuru nakagaruka rero nubwo mfite akantu ka gripe ariko ciao 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 ciao.